Genocid u Srebrenici je najmasovniji i najkrvaviji zločin koji se dogodio u srcu Evrope. We in the international community collectively failed you. Thank you to the city of Sarajevo, but you welcome us without judgment. It's crucial that the affected communities learn and accept the truth of what happened. Danas, 30 godina poslije, imamo presude za genocid. Imamo rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu. Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koji je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, jeste važan civilizacijski korak, ali ona ne zatvara temu, naprotiv ona se obavezuje na stalno djelovanje. Uvođenje presuđenih ratnih zločinaca u nastavne planove i slavljenje istih kao heroja, što je nedavno uradilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, vodi nas u prošlost umjesto da koračamo ka evropskoj budućnosti. In a country where you have different school systems with different histories, if you cannot agree on the wrongdoings of the past, how can you determine a joint future together as a community? Ja recimo s 20 godina nisam znala se desila opsada Sarajeva. Taj trenutak kada sam ja shvatila koliko se mojih političkih uverenja, stavova i svega nalepilo na to neznanje, to je trenutak u kom sam se ja jako naljutila, a onda još kad sam shvatila da je to nešto što je sistemski rađeno i da to ne može da bude slučajno, moja lična misija i ono što mene pokreće jeste da ni jedna mlada osoba ne bude lišena te vrste izbora. Mi živimo u podneblju koje je teško zagađeno nacionalizmom i to ne samo zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu 90. godina, nego je zagađeno nacionalizmom koje traje u posljednjih 200 godina. 60% građana i građanki Crne Gore smatra da 90. imaju svoj pečat u današnjem društvu, sad naravno gradiraju to u kojoj mjeri. I have the impression that the people are more ahead than the politicians. In times of remembrance, we obviously need to remember the past, but we remember the past in a current political situation. We need to take a very strong stance that genocide and war crime denial, the glorification of war criminals, revisionist history are dangerous and unacceptable forms. International justice is important, but without reconciliation and legitimate reconciliation where people talk and they talk about their pain and they work through their pain and they look for a future that is owned by themselves, it gets buried. The anniversary gives us an opportunity to kind of reflect on our own position as pro-peace within the context of the commemoration. Also kind of critically reflect how our approaches in the region. Investing in the young people is the best thing that European Union can do. Once Bosnia and Herzegovina will be in, they will bring this country forward, that they need to understand that they have a power. Ne bi sav teret i izgradnje mira i sjećanja i pomirenja i u Bosni i Hercegovini i na Balkanu baš trebali prebaciti možda samo na mlade ljude, svi mi možemo i da učimo i da učestvujemo. Vrlo je važno posebno poticati da se zapravo tematizira na umjetnički način baš one teme vezane za 20. stoljeće koje su još uvijek tako bolne. Mislim da je ta konekcija multimedije dobar alat koji može koristiti ako se targetirano koristi tačno na mehanizme koji se koriste pri negiranju. Obećanje nikada više ne bi trebalo biti samo jedno puko obećanje, to znači da trebamo raditi na tome, svi mi. I encourage all of us today to make our commitment towards that goal central to the way in which we personally honor the memory of those who were killed at Srebrenica. It is of paramount importance to cooperate in the criminal prosecution of perpetrators in order to achieve effective justice for as many victims as possible. The justice for all victims and a peaceful, democratic Bosnia is not just an aspiration, but within reach. Thank you for your good work.